Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Cholejil Choacue at Cosquitzin, Ninkela Kulbal, Hunsus Kuchik Salikak Angela in, Solok Salisantilhu. La Isaralux Utiokin Chakoch Ninkil Chiruli Hunkamukain. Lishholomili Katsulbal Chiruli Kutanain, Nashche. Shkomonebli esilal li yoko kuchik chishtaubale ut loal. Salihu Juan capítulo 17 versículo 1-5 nakataweb hunsire li versículo habana nakwach kotzbal li versículo 1 re li capítulo 17. Hokainak ki atinak li Jesús. Chirish chikaan kishtaqsi li rilobal sa chosha ut kishche atin yukwa shkulak shqeil. Chanimash lo ala agualal, renak la agualal, tishnima agu. Li versículo 3 nasche. Hana in li junelik yuam. Nakteshna wagu la at li junat chitzakal Dios, ut li shatakla chakli Jesus ha li Christ. La in shinima ha lo al saruchichoch, rikin shbanunkil chitzakal lik angel shak chimbanu. Arin yoko chish kanabankil hunchik li versículo hali versículo 5 chirulikutan ekwer yoko chakchi atinak chirish lish komune bakwili esila la in nak kishtawrib liqaqwa Jesus rikinep na baleb lipoyanam li hunelik yokep chakchish batsbal anita kwi liqaqwa Jesus utkaru li kyojish banunkil aban chirulikutan in yoko chi atinak chirish lish choshahi liqaqwa Jesus yoko chi atinak chirish chanrunak liqaqwa Jesus haan lichalinak chaqsa chosha ho nashjeh kwi salihua in Juan salishtik lajik na atinak chirish chanrunak liqaqwa Jesus haan li rallal linimahkwal Dios lajyob desinel re chishjunilik arukwang likik ulung sa qatyang arin saruchichoch utnak chishjunilik aru kishbanu ki banuk sa shkaba liqaqwa Jesus ki banuk sali versículo 3 nashje nak chishjunilik aru ki banuk Kibanuk shban ut kibanuk chokre sashkaba liqaqwa Jesus. Abana nashkutak kwichiku chanrunak liatin kits ehkwalok. Sali versículo 14. Abana kwichi atinak chanrunak tishkuluban liloqal. Holiloqal li tishkuluba rikinep li poyanam saruchichoch. Huakwi li tishkuluba sashkaba li Dios chukabeh. Liloqalain kishtaw liqaqwa Jesus sashrakik salihonal zakal nakkikamk. Nabalib li versículo linike atinak chirishain lihona li lishloqal. Ari salihu Juan capítulo 7 versículo 30 nashche. Que raj chapbal. Aban maani kishtaqsi li ruq sashben. Shbanak toh mahi nagulak lishona lil. Karuchi hona lilaan. Lihona lil likyo chishjeba li santilhu arin haan lishona lil lishkamik liqaqwa. Lishona li naqtishkul li loqal. Champutruan, nabalebchik li versículo li nike atinak chirish li loqalain. Toshik rilbal hunchik reheb li versículo sali Juan 16:32 li qaqwa Jesus kishtier reheb li solom. Kiomak retal, chal kresh honal, akshkulunk ahkwi chanahkwi. Naqte chaiye rib, akshbe li hunhung tishkam, uttine kanap in hunes. Aban mo koin hunesta shbanak kwan kwikin li yukwa beh. Karubi chihona li li yukep chishjebal sa lihona lain. Lishona li lishkamik li qaqwa Jesus. Chanrunak nakanawain. Aran salihu Juan capítulo 17 utli versículo 1 nashche. Hokainak ki atinak li qaqwa Jesus. Chirish chikaan chan. Kishtaqsili rilobal sa chosha ut kishche. Atin yukwa shkulak shqeil. Chanimash lo ala agualal, renak la agualal, tishnima hagu. Nakanaw, utshkatzol chikanan, nakliqaqwa Dios. Li Dios yukwa beh ut li Dios kahol beh, hune bahkwi isa lishbe. Hunahkwi lishka usheb, lishchole. Ut hunahkwi linikesh hayali sashkabichale. Abanan lina leba in lishkul balishlo aliqaqwa Jesus kichalk sashkaba hun lihonal nakitaksik chiruli cruz.
Manekenaw nakli kam kchiru li cruz saeb chak lishkutan kile li qaqwa Jesus haan li honal li hual shutan tsakal li nekeshkul li neke kamsi kchiru li cruz neke usubak ut nekeshkut chishkhuni li shutan hain hun lish tokhbal rish lish mak li nashkul li inka ushnaleb lish kulu tsakal li kamk abanan mahaan tsakal li nashkulu brakhliqaqwa Jesus chishkhuni li shutan li kishkul li kishnumsi ut chishkhuni li rayla li kishkul salish kamik qerakhlao haanakh li qakulu lao khmak habanan haanjik li kishkul li qaqwa Jesus habanan salish kwanjik li qaqwa Jesus chiru li cruz haan li honal barkwi li ruchichoch ut li joshal keshke kujik khun li shbe resh taubal kujik rib li queen krik in li Dios li qaqwa Jesus ki kam chiru li cruz khore keshke li hu Mateo 27:46 ut li hu Marcos 15:34 li qaqwa Jesus ki kam chiru li cruz ho khun lach el chi takwa simbil chi raup te simbil chi maka chiklish metzeu ut sashmai chishkhuni li karuyo chi rek angil yo chi riq angil sashben halish mak li ruchi choch kishya basilish kaba li qaqwa Dios yukwa behut kishye atin yukwa ka ut naqshina kana bin khunes arina qataw lish qoqtinal ru manaqlish tsakhnil ru lish mak li quinq likiri qani sashben li qaqwa Jesus abanan arinakwi chiruakwi li cruzain kishtaw li loqal li qaqwa Jesus khona keshye salihu Lucas 23:32-47 hokanakwi salihu Juan 19:25-30 li cruz haan li na'jej re li kolbai barkwi nakataw li rushtan li qaqwa saqaben barkwi li ralal li nimakwal Dios kishqashte sirib saruq li chukwa inkani naw mashqatawru chanru naqsashkaba li shutan sashkaba li raylal li yo chishkulba li qaqwa Jesus aran kishtaw chishkhunil manaqlish nimal li shloqal sariqanki li shmak li quinq kishtaw li shloqal li qaqwa Jesus chiru li kutana inat kwaskwitsin qakosh laqrish chanru naqli Dios yo chikam chiru li cruz yo chishtoq balrish limak kware limak li inka kishbanu kishkuli raylal li inka rakhshkulu jasa kabalaat utsain kabalain renak laat inka rakhchiktat numeq chisahaan ut renak laat tagwechani li khunelik yuam may katabi hain nashkut chiqu lish nimal lish rahom li qaqwa abanan nashkutak chiqu lish nimal li qamak likuibil sashkaba li qaqwa Jesus Bantiyo shakwe naqshinagosh beni chiru li hona lain saralux utnakat koy beni sa khunaq chikreheb li qaqangel tsolok sa lisantilhu